Pasane ya thenge ya sikuku. Yeah. Na mama na bije kuigo 777. Yeah. Nise sikuku mulala ya muthemba onote kindu. Ono ayacha. Utekindu. Utekindu. Eketa ugi. Ekazebe tayuno nonie mundu nakuneta simu. Na ambe adutundu to na wethe ngunda kuthia ko no na imantha. Wa mukorete simu mwekara. Tu kale on tu nene. Mundu moka na mundume? Mundu moka kana mundume? Both. Both yana wakunete mundu moka na wakunete andwele. Wakunete andwele yana. Umwe. Mundu moka na mundu moka? By the time. Nundu waliokai. By the time. Ngelilika na ai mundu nota mundu moke katwasi. Nota nundu rejia. Yeah? Nundu rejia. Doizi nembaka tu desie. Kuliunike. Hapana, cheki kulio. Onde na internet agenda. Ayedi na internet agenda. Aisoya. Amen. Ai mundu muga. Wa mukundi awe yade kukosa kana. Angu nokosengo abana yine mwambaza yana nende ndete mali bana naumi ababa inabita ya mazakui imara na okokeje nya kwa kituye imara ini siokiye wa mwende yake we wa mwende yake te no mama ko kwikala ndite banga ma business na yuni woni alio manga noni imanda na kibazwani amagu na umanda yake no December na imanda ngitezwa ndo nika muzungu December ikafuruka muthemba maundu ala wona maito malela ukonoona ona mibanyili ya December ti undu umwe nayo January ukateu mubano tanga kwita umundu omwita akakwiye bisa yonoka very easy niki niki ti December tamutaalamu tata ndeta mutaalamu neta mutaalamu ndona kwase andu makula ze necha ukela kitu ma December withi mpaka wendo ni mwingi simu mbingi si mpaka nana wae yaku waye aya simu mpaka si ama ex kona ex waku ali umantha na mwana ni tu serious ananuzi kumantha tetira no hi nika no respo only pray hi hi to you